Xayrlı kun o'quvchilar. İki o'zgarishli siziqcha tegizlamalar sistemalarini şişu temasına bağışlangan dersimizning praktik ülüşüne ko'chamiz. Birinchi birim. Tegizlamalar sistemasini alıştırıp qo'yu usulini kullanıp şişigiz. Әлеге системаның birinchi tegizlamasi Y o'zgarishchisi X aşağı ko'rsatilgan. Demak, әлеге sistemaning ikinchi tegizlamasini Y o'rnina 11 minus 2x anlatmasini qo'yamiz. Barliqqa kelgan әлеге sistema aldagi sistema bilan tegiz kuchli. So'nggi sistemaning ikinchi tegizlamasi bir o'zgarishli tegizlama bo'lib turadi. Ani shishik. J'larni ochamiz. Minus 4 bilan 11 ning topqir chiqishi minus 44. Minus 4 bilan minus 2x ning topqir chiqishi plus 8x. O'xshash bo'g'inlarni birlashtiramiz. 5x bilan 8x ning summasi 13x ni beradi. 8 bilan 44 ning summasi 52 ga tegiz. Hozir x o'zgarishchisining topilgan qiymatini sistemaning ikinchi tegizlamasına qo'yib, y o'zgarishchisini topdik. Demak, bizning x 4 ga tegiz. Demak, y ning qiymati 3 ga. 4 ham 3 sonlari pari әлеге sistemaning shishilishi bo'ladi. Әлеге sistemani alıştırıp qo'yu usuli bilan shishar uchun boshda sistemaning birinchi tegizlamasin x o'zgarishchisin y aşağı ko'rsatdik. Demak, x tegiz 7 minus 5y. Demak, birinchi tegizlamaga әлеге tegizlamani qo'yamiz. Barliqqa kelgan sistema aldagi sistema bilan tegiz kuchli. Ani shishlik. Buning uchun x o'zgarishchisi o'rnina 7 minus 5y anlatmasini ikinchi tegizlamaga qo'yamiz. Demak, x bizning 7 minus 5y ga tegiz. J'ni ochamiz. 3 bilan 7 ning topqir chiqishi 21 ga tegiz. 3 bilan minus 5y ning topqir chiqishi minus 15y ga tegiz. Minus 2y tegiz 4. O'xshash bo'g'inlarni birlashtiramiz. Demak, y ning qiymati 1 ga tegiz. Y ning qiymatini birinchi tegizlamaga qo'ydik. X ning qiymati 2 ga tegiz bo'ldi. Demak, әлеге sistemaning shishilishi 2 ham 1 sonlari pari bo'ladi. Ikkinchi birim. Tegizlamalar sistemasini alıştırıp qo'yu usulini kullanıp shishig'iz. Әлеге sistemani shishu uchun birinchi tegizlamadan y ni x aşağı ko'rsatdik. Tegizlamalarni 2 kesagida minus 2 ga bo'lamiz. 16 bilan minus 2 ning ulushi minus 8 ni beradi. Minus 3x bilan minus 2 ning ulushi plus 1,5x ni beradi. Әлеге sistemaning ikinchi tegizlamasini y o'rnina minus 8 plus 1,5x anlatmasini qo'ydik. Barliqqa kelgan sistemada ikinchi tegizlama bir o'zgarishli, ani shishlik. Ish bilan minus 8 ning topqir chiqishi minus 24. Ish bilan 1,5 ning topqir chiqishi plus 4,5x tegiz minus 5. Demak, x ning qiymati 2 ga tegiz. Topilgan x ning qiymatini sistemaning birinchi tegizlamasına qo'yib y ni topdik.
X bizning 2 tegiz, Y minus 5 tegiz. Demek, әлеге системаның шешіліші болып, 2 һәм минус 5 санлары пары тора. Икенче системаны мен сезгә мөстәкыйль рәвештә шешергә тәкъдим итәм. Өченче бирим. Тигезләмәләр системасын кушу ысулын кулланып шешегез. Әлеге системаны кушу ысулы белән шешер өчен кайсыда булса үзгәрешләр алдындагы коэффициентлар капма-каршы булырга тиеш. Моның өчен икенче тигезләмәне минус 4 тапкырлыйк. Минус 4-не 2y тапкырлагач минус 8y. Минус 4 белән минус 2-нең тапкыр чыгышы 8. X алдындагы коэффициентлар капма-каршы. Тигезләмәләрнең сул һәм уң кисәкләрен буынлап кушабыз. 4x һәм минус 4x'ның суммасы 0, минус 3y һәм минус 8y'ның суммасы минус 11y, 14 һәм 8-нең суммасы 22-гә тигез. Моннан y-ның кыйммәте минус 2 икәнен килеп чыга. Ә хәзер системаның беренче тигезләмәсенә y-ның табылган кыйммәтен куеп, x үзгәрешлесен табыйк. Демәк, y безнең минус 2-гә тигез. Плюс 6. 4x'ны табыр өчен 14-тән 6-ны алабыз. 4x 8-гә тигез. X 2-гә тигез булды, y минус 2-гә тигез булды. Демәк, әлеге системаның шешелеше 2 һәм минус 2 саннары пары. Икенче системаны мен сезгә мөстәкыйль рәвештә шешергә тәкъдим итәм. Дүртенче бирим. Тигезләмәләр системасын кушу ысулын кулланып шешегез. Җавапларыгызны тикшерегез. Шуның белән дәресебез тәмам. Киләсе онлайн дәресләребезгә кадәр сау булыгыз.